The Hakha Times thong chimnak in nangkut kanin tlai thanha tutan chu soft news timi garak chimlai SAC le NUG garlaka phunglu chawza a sinak cha a zom chunak Memmaram a State Administration Council SAC ni uknak alak nu thanga chunga National Unity Government NUG hi ni 15 ti ngot in online in meeting an thupang ve Chuteka ramdang thani zeitluk inda NUG hi phunglu chawza apom chang timi zo nau se Ramleng thani NUG hi phunglu chawza tia ampom thlu te lai mo timi hi Memmaram mipi ni thaidu bigmi se Lado tam khat adi I chawza thar akai tik ramleng ni phungning in chawhlan nak her tuk thanglo Hasna in ni him Memmaram bantuk uknak chutu chawza le dauthen na atwa tu chawza ti in ram khata chawza pani a chun ramdang thani phunglu chawza a chawhlan nak hi abipi tak ram pakhat I chawza thar chawhlan nak hi express recognition timi le THT recognition ti in phunhi in express recognition a hin phunli in kan chen than kho pakhat nak chu chawza thar hi phunglu chawza a chawhlan mi ase petlai nak thate in kan ngai lai tia phungning te in chakwat ase panhi nak chu chawza thar na I minister na nge ton birwa nak ngai kha se pathum nak chu chawza thar nge natlak ti nak min thut ti se pali nak chu chawza thar nge natlak ti nak chathan chua ti se achung ilang tar mi phunli chung in pakhat khat in ram chawza pakhat ne chawza thar pe thlaya chun express recognition ti mi in a chawhlan nak alang tar ti kho se Thasis recognition ti mi chu direct in chawhlan nak lang tar lo in indirect in phunglu chawza a chawhlan nak lang tar mi kha se chawza thar nge alam ki plan 20 du nak ram khat le ram khat pe tlai nak a kha chawza I tumbaw ngai mi he pe tlai nak to le ram ni natlak ti nak bilateral different to ti taban tu kha Thasis recognition ti mi chu si ram tampin hani Memmaram chungi chawza panhi chunga phunglu chawza sinak cha an chawhlan nak an lang tar ning mun zo se Junikulin thuma to mi friends ram I upadi sar tu bula do meeting a CRPH asom Junikulinali a CRPH le Australia hlatto palai na tomberwa na angai Junikulinanga a NUG le sping ram danglai minister zong in Deputy Minister tomberwa na angai Menikulinani rata NUG le Japan hlatto palai na ni joint statement an chwati Menikulinali a NUG ni athimi chawza na chu Khazi Republic chawza ni phongning te in kan chawhlan ti an than Chupi na NUG ni ahalmi thilpol chungram ki fon bun hani an chawhlan I to asarnak zong an langtar nak tate umri chupol chu valai chung nu hrin chawa bu asimi a voice somli le voice ri nak assembly a achwa piding mi universal periodic review chu NUG ni ahalning in a voice somli le voi rit nak a chwa piding in athial July tha a twa ding mi ram khil kong chai khan nak ding for room a chwa piding mi ram pi huap ram mi du nak zau than nak ti mi chthluan chu NUG ni ahal banduk in nu dewan thial kam khatla in SAC phu chunga ram tampin hani collective non recognition an twa I chole I thal nak velte a PD antim chunha chu a voice som sri oveli nak valai pingan dam nak kong tombero naka SAC chu meeting ka nak nol an pelaw UNE aidin le chin thla na kong phu I a voice som ni le voin hi na assembly a SAC chu tel na nol pelaw a voice ale pukwa nak ram kibren 22 na ton na assembly zonga SAC chu tel nak nol pin halo UNE nu hrin chawa kong chai mai nak a voice som ni le voice tri na council meeting zonga SAC until tar halo jun thla na lai ret a twa mi UN General Assembly a Memmaram kong bikhia nak a lungtlin pi tu mi za laigwa daukal tu mi pakhat le karlak mi somthum le prok in bikhia nak antwa hi chunga hin SAC ni ramgip ni phunglu chawza a chawhlan nak cha a aizom lemve chunha chu Indonesia ram Jakarta kho a April nukulnali atwa mi Asian Summit a SAC free to min aung lai chu meeting avakai
Russia ram matwa mi ram kip him nak kong chai khan naka akal I Russia ram him nak lai minister he ton na angai hi kholam a hin min online ni Russia President Putin tong khawlo in him nak ministry he long ani tong khaw kambia kam vun fun usia chun anu chi ni ram kip ni phunglu chawza a chawhlan nak amu chinlang mangleu a SAC ni ram kip ni sarmi zul phungle nu hrin chawbaw abor pangcha a ram tampi ni SAC chawza chawhlan ding har chinkhama Myanmar ram chunga ram mi chawza ren 22 tampi ni CDM anlutna tu chunni tiang a siang sang run tampi siang hai run tampi le rampi choli nak tampi akal khawlo asna in plek zung na le uknak zung lai tampi jurin en tun khaw kawri SAC ni ram kip ni chawza a apom lo long aza lo kam khat lai in NUG chawza zong a chawhlan chiwe a haw Myanmar ram a chawza pan hi zom cho an kalti leo a zai deu hida tai tu chawza asite lai ti mi chu chan zai muzat nuwa a fyang peng ha tu tan thong chimmi hi Ira Lucy le school li green hani antial mi kha lai hol in atlak ning in li than mi se